African swine fever awur ke pangdang nong ledeji aphan abang Putin ta kachire meksi kemi Dr. Rupam Hazarika West Karbi Anglong Hamren Hempi District Animal Husbandry and Veterinary Officer Sahem Adung Head State Dispensary asaipu Dr. Rupam Hazarika pen kinang sot longhong awur ki thur mate African swine fever u jasemet Kipangring along hong lapen habit aphakling along isi kapheri miminai avurlo labangso African swine fever avur ki thura hut kachi un praptik labangso avur pen ajok ke ongdung along hong ke kithidun aphai si ke ong African swine fever akeso tangdang along nonamat se kilang pen vaccine nonamat ke avilang jong silong hong akeso ang thek long pulote tong se ko pen te bok head veterinary dispensary sahem kalite Sub Center along Pachini Pitnang Jipusi, Dr. Rupam Hazarika pen Pachini pon. Self-help group la pen jongjung ke pangring along hong api kithi anam ke long jiawai sai sitam ito. Bonta veterinary pen kipetik arona ting choklim atumsi long jiputa Hazarika pen perangkiang no Pachini. Nangli ke pangring along hong avur pen kapajok jiapan African swine fever akeso kerotang adimate arong pen long hong a ok mati along hong wan videt nangji non malom long hong a ok ki jor la pen kinam ni de jia panta mati a ok ki jor de jia panta sodak pen pachini pon African swine fever akeso jongsi ni krep ho kalite ni krener kep angbong pa helodun thek pulote te jok unji African swine fever akeso pen jongsi thila pulote Hilik alu piblo nangji pusi pachini pon. Anbo ansam do anta labangso kiso kangdang isik pipede nangji. Long honga ok pen muni datum karkli kachup hijo asaya longta kinang sot dokok lasi African swine fever akeso kipangrai daprang jiaphan chuningri. Lapen hawarara chirok tok pen penangan chirabdun puloti puthot nikre phopen nikre nerkep angbong phak ok ki jor thulong jiaphan Administration hin pen birta longlote pangdak thupo puta Dr. Rupam Hazarika pen pherangkia thengno than pachini pon la pen none phong African swine fever awur ki thur henlo longhong ki thia phai ke ongnai puta pachini pon thu tangte ang tonalam the Dr. Rupam Hazarika pen nanglitum kaningje ponalam the arjuponikta tia apunar mangkho jengkhat bikri kori ase Tapa joakali apunar jengkatu bondo kora hoise aru kheronitu bondo kora hoise napun bozor bikisile ei kothatu amar sareu hudisile sare kotar pisot tare local manukinu ku kwa hol tar pisot joakali pura tatu bondo kora hoise khali etai onurut ami gute districtot etia apon mili juli amar junkhini gahori ase hekini bosabo lage jate eitu homoy aru ekopta 10 din jate gahori bozarkon nukhule মোৰ কেতিয়া এটা অনুৰোধ থাকিলে সকলোৱে আমি হেতু চকু দিব লাগিব আৰু সকলোৱে বুজিব লাগিব আমি 10 দিন যদি গাহৰি বজাৰখন যদি বন্ধ ৰাখো তেতিয়া হলে আমাৰ অহমাহৰ পৰা আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব এইখিনি গুটেখিনি মানুহে হেৰি কৰিব পাৰিব ডিসিছাৰো কৈছে যে আমি আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি কৰি আছো গতিকে হেখিনি আপোনালোকৰ যোনখিনি সময় প্ৰয়োজন হয় হেখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ব গতিকে এইখিনি গতিকে ভয় খাব নালাগে আমি খালি দুদিনমান গাহৰি বজাৰখন আমি বিক্ৰী নকৰো দুদিনমান ৰাখো তাৰ পিছত আমি আকৌ ধুনিয়াকৈ আমি গাহৰি বজাৰখন চলি যাব পাৰিব Hamren Ben Daniel Inki Karbin Longlai